badan balaya elok-elok mendayang biduk nak sampai ke Subara. Si urang muda sedang duduk dena merenung diri hidup di dunia dena hendak terlamor nyampang isu rantiang kepatah dan patung kek pai kesurau hidup di dunia dena kok lai di kana yo di akhirat dena badan risau berjanji biasa mungkin tetian biasa laku bapantang de urang minang de urang minang mbak candro badan balai elok-elok mendayang bidua nak sampai ke Subara nak ke Subara.